gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ipapudot mo man dito iba ng dungaw. Anya ka di dayta. Lechon ka yung pansit. Ha? Naggapuan da kita. Ijay barangay hula. Itaman pa'y. Awan mo ti amok nga event ita. Awan nga agpaiso. Nga madang amin imay nang itulod. Nga ag-espes ijay barangay hall. Awit daday takay. Kasta ka day. Awan, iso nga ipapudot mo dungaw. Ay, mabitlaang. Ay, apay, mabisin ka adagos. Aya. Awan nga rod. Makapangpangan akong itilitson. Na. Na yan ni Kapitan. Kasla saan a Kapitan? Ungarod na, mangibabain. Agisupsupot kit din itimakan, kat sisasangod na mayor kan guana. Ay, saan nga ta nga amo ni Antimba ng tiar-aramiden na? Saan siguraw? Tanuam muna, sigurado may sa oras ti panang sermon na kinyangkal. Ay, anyan to ngay ti maibagadag iti taga-munisipyo iti dayta nakita da. Sigurado nga ison ti saritaan day jay lugan. Ay, anyamot nga minon niyang kalinteng. Sana nagpampanunaw. Nagpadaan dan akan ni Kabadong. Jak mawatan ti ugali dagita lalakay. Day talagi supa ti amuda. Ang kalinteng. Apay. May papanday to iti naramid mo iti barangay haul. Kanya nga inaramid ko. Ti panang isupot mo akadag iti makmakan iti barangay haul. Apay, ada ka di parikot iti dajay. Kababain. Na, Da kayo tikit kitain da mayaur. ha, Anyan to ti kunaendakan ka. Kapitana managisupot iti makan. anya? Kababain. Sardengan yung tikas di nga ugaliyaw. Takababain na pirme. Keep quiet ko araw. Ang mga numangag na kanyang time. Sigurado nga ungtan na. Dengdenggak ti saritaan nyo itay kan ni uncle mo, Kwarog. Apay, inala na ije barangay hall dagit insangpet na amakmakan. Wanantay. Mababainak nga ron kada mayaur. Ay, kunak man no kuna na anabate. Iso nga inala na. Rason na lang day jantay. Amupay man kinyangkal. Kaslamot tan rimawat ita limakayan. Ay, kababaen ti kastangar aramiden na. Anyan tulangan ti makuna dagiti tao a makakita. Ay, asaan may akabaulan agumatang iti karne? Ay, pakpakawan. Day tangarodan day. Iso atulungan na kamang bagbaga kinyangkal. Inteng! Inteng! Ay, apay aya. Mangibabain kang asawa. Mangibabain ka a kapitan. Na! Naamuak ka ni Kwarog aday tala agisupsupot iti makanti aramidem. Tunggal ada papanam. Kababain! Anyan tuti ko naendakan ka. Di ka makagatang iti karne. Sana balita sana puno. Kabailak ti gumatang iti uray mano akilo. Iref ko ti daduma. Ikiing ko ti daduma. Itag ko ti daduma. Tainton aklongak ti karne. Ada nakasaga na nga ilutok. Ay, talaga nga ipadlaw mo arawat ka iti karne. Na, Di nakibabain, Inteng. Sardengam ti agisupsupot iti makmakan no adda papanam. Di mo ibabain day tabagaim. sana balay. Makipangpangan kamit no ada isang put ka. Oh, Gapo tajak amo akas tagayam ti aramid mo, Inteng. Ngam itataam mo kon. Never! neighbor. May mayat ata bukbukudak. Na Sa di naman nga tanti papananta paray. Ewan nga ron paray. Awan mo't amok nga okasyon ita. Ay, adan to paray. Di ka madanagan. Tainton adda maangot ko apas kain. Ibagak to adagos king ka. Ay, unman. Kaya't ko timangan iti dinagdakan. Kas kada papaitan. Kay tangarod kat paray.
naimas timangan, karon no libre. Ay imbaga mon paray. Ay ngam amaw. Kasta unay ti unget ni banang kanyak. Mangibabae na kano, kaputa gi supsuputak. Iti makano ada okasyon. Ay na, dahi nga rod tirigat na, no da asawa pare. Kontrolado da tao. Naimbag nga raw, nagbakasyon ni Tuyang. Awan di tayo. Tanood da di tayo. Sigurado man nakibiyang tumanay ni ti amin nga ramiday. Apay ngay kwaraw ga. Saan mo tinasumangpot ni Kapitan? Jak man na mo iti dayjay nga uncle ka. Sa balin sa manan tinaturturong na. Ay da, ang mga no adamanin paskaw na napanan na. Wang nga raw. Ang mga no dadamag da kinitata ba daw. Nga itatibunyag di anak ni Anita. Isunsa manan tinapananda. Ay siguro no namuan da, sa bali nga rodan tinaturong da. Kasanaw no saan nga umay ni uncle ita kagawad. Ay kat agjo ti tayo langan Awam mo tiyag pamiting. Wang now. Urayan dakbe ay. Tamapan ko kita ni di balayda. Ay sana sigurado matla ang arimor day jay di balayda. Day talaang tasabalay titinurong na. Makitan paray. Adaw, ti sagana da di tayo. Ewan nga ron paray. Inan na imbag laki din ta nadamag mo da ito'y apaskan. Solve man ang ti problema iti masida. Siya, pa'y may ti ko ng paray. Napigsa ti angot kaw. Ako pa. Day ta kati kayat kukun ka paray. Ay, ada ti sel mo di ta paray. Anya sel paray. Nagkaboy kan. Sel. Silupin. Ay, ay, wun paray. Ada di tayo. Ay, inta nga ro din iti paglutlutuan da. Inta kargaan da gito'y silupin ta. Ay, wun paray. Tamnod na ti maiyawid ta. Nasaya at tasimangpet kan, Inteng. Apay ka di manan. Kas kalaman tigriditan. Anya manan dagita insopot mau. Makan Anya pa'y kuma. Maluksawak at talagan kan ka, Inteng. Naa. Apay adi ka napan ijay barangay hol ita. Inururay na ka dagiti kakadwam. Ay na, siyak ti kapitan. Agjuti akman uno saan. Kapitan aklata. Ay, nagadayo matenday tasong bat mau. Kit isumat. Siyempre, unak pa'y ti makipunsyon na at napakaranuda, Mike. Nung nag-meeting kami ita, di adang araw. Dito masida. Na, day tati paglaingam, Inteng. Ti agisopaut. Ay, sigurado ang nagaramid ka manan iti pakaibaba inam ijay paskan anapanam. Kapitan, anya ka diti kas tatayo dito'y DTR yo. Anya ayat ti parekot iti DTR ka. Awan mat nga mintinay karga nga absent yo, Kapitan. Kat pasaray di kayo mat umay. Anya kumat bibiyang mau. Ha? Sekretarya ka lang, kat ako ang kapitan. No anyat insurat ko, isawn. Di pa kibibiyangan. Kapitan, saan nga tanga unfair ka dagiti kagawad? Kanayon da nga ag-duty. Idinto ada kayo. Shut up! Nay. Kapitan ako nak. Sekretarya ka lang. Nagat nga to ti saad kung itisi ka. Iso adi ka sumanao di tanay. Pasensya kayon, Kapitan. Saanan ang maulit? Asino kada kayo ti ada reklamo na kanyak? Awan mo't Kapitan, apay kuma. Rumbeng lang. Tano ada agreklamo maipapan. Iti saan ko apa nagjut-juti diti barangay. Ibagayo lang. Awan ti reklama, wangkal. Tilaan ko na may agduty kayo kuma. Tado dagiti mailawlawan nga umili nga umay. Ngamsanda ka matamadanon dito'y barangay hall. Baybayan nyo dagita nga umilay. Taday talag, reklamo ti amuda. Ngam pagrebangan tayo day takas opisyal, Kapitan. Ay tasumungbat kayo pa lang. Apay, kaya't mo kadi asublatan ti saad ka. Ay agin lalaing kamit kagawad ko anang. Ay saan, Kapitan? Ngala, bayamon, lipatamon ti imbaga. Adon ti reklamo dagiti umilikan ka, Inteng.
Kanayon kanong awan ka ija barangay hall. Ay, kat no isuda ti adda ka sa pula na kanyak, di biro kundak. Na, apay, asino ka kumama tapno biro kanda? No adang karot ka sa pula na, di biro kundak. Saan lang aday ta agsa-usao ti amuda nga aramidain? Oh, Ammom, inteng, idinag-out-taking ka. Inkarem nga aramidam ti pagrebengam kas ama ti barangay kabildatan. Angam di mamat aramidan. awan bibiyang ko! Na, Nay, ay di ka kadi mabain. Aw-awagan da kan iti ama ti punsyonan. na. Ay, mayat ta unik. Na, Ado ti maragsakan do makita dak iti dardar ayak nga okasyon. ay, talaga nga awanan ti danggam inteng. Ala, makaammo ka nga rudan iti biyag mo. Nay, apay akas tatidjar mo maribanang. Ay, konsumisyon ko ni inteng, Maray. Ha? Ado, dagiti mangmanggag ko areklamo dagiti bumarangay. Takasano, saan meten a matataw ija barangay hall? Ay na, kinapudno na. Day tamo ti parikot may iji barangay hall. Kanayon kumot abagaan. Ang amawan apulos ti denggan na. Iso anasay-sayat siguro, no adda mangireklamo ken kuana. Ay na, ado matan tinanggag na reklamo ti bumarangay, ngam awan mo ta. Kababain nga rod, Maray. Imbes nga ama ti barangay. Saan? Tanagbalin meten nga ama ti punsyonan. Enteng, uray saan kan arumrumwar? Ay, apay alapdan na ket a desisyon mi ita ije barangay hall. Sigurado ka kaday nga ijay barangay hall ti papanam. Ket wala. Mapanak tapnoon mo ti maibagbaga dagiti na reklamo a kagawad kan tanaw. Agrekreklamo da, gapo taad da makagapo. Aha, awan ket diti amuda nga aramid na no diti agreklamo. Di dala ka ag trabaho. Ay katkasken kamot laeng inteng. No agreklamo ti amuda nga aramidan, makipunsyon mo ti amom nga aramidan. Iso akita man de tabutyog mo, nay, dumakdakal. Mangipanaknag, asadot ka, kapitan. Ay, rumwarak madlangan. Tanong jak pala pumanaw ditoy. Sigurado nga adun tumanan ti ibaga. Ay na. Naimbag na nasabat ka, paray. Apay ka di paray. Ay kit intamanan makipaka na. Apay adamanan paskan ita. Ay kit adda, paray. Adda ti pabunyag di tadaya. Ala, mapantakidain. Ay uwunsa Ay kit mapantan na, paray. Apay adaya ta aramidin niyaw, iya barangay hall. Awan mat kidi paray. Kung naka mapanak lang. Tapno mapanak ag report basit. Ay, unit. Mapantay jay. Ay, mapanta ka makipunsyon Bay amon ti duty. Ta nawaya inton bigat. Nabartek ka si mangpet inteng. Saan? Nakainumak lang. Ha! Talaga, jakon maanusan ti kasta nga aramid mo. Agsaga na ka, inteng. Tasug-sugak dagiti bumarangay amang idarum kan ka. Naa! Anyat klase ka nga asawa ta isagmaknak. Kaanyat klase met kapitan, tabaybay am ti barangay mo, ha? Jak ko man nagaw-awin no, kasto ti masang petak. Ay kat pumanaw ka, inteng. Ah, Apay, pilpilitan ka ngamin nga agawid. Aya! Nakaturog ada gusto'y sinalbag a tao. Ay na, suron ka. Ang galinteng. apay ko rog. Ala kayo, Angkal. Ah, At damot si mangpet ami mo para kada kayaw. anya? Unang kal. Imay ngamin da mayor idi na minsan iti barangay haul. Ng mawang kayaw.
Kat naira na nga da residente nga imay di barangay haul. Kat imbagada nga da kayo di dayang agsalsala. Ha? Dahitan ti kanayon mingay baga kada kayo angkal. At dabay ka no tinangireklamo kada kayo di munisipyo. Ay. Gaputa irresponsabli kayo a kapitan. Iso ada ito yan. At dan simbang patasurat para kada kayaw. Ay, kasano daytan kay? Dakamuha kada kayo angkal. Ah, Di umat ngamin inararami ti trabaho yaw. Iso asang winyon maestri saksa ah. Sige angkal. Saganaan nyo day taoy. Anya nga ita. Face your problem. Even your problem is your face. Naa. Saan kayo mat ngamin ang nagsingsing pat a kapitan? Anya nga ita. Ay na, Kapitan Enteng aya. Sangwam itano anya ti bunga ti kinairresponsablem a kapitan. Tanya ngay nga rod, nagbalin kamat ngamin nga ama ti pensyonan. Imbes kuma nga ama ti barangay. Ala sigay! Ditan tinagyibusan ti sabalipay aparan. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.